Maitei mba'éichapa che irũnguéra. Ko'árape jahecháta mba'éichapa oñemohendatero oñeñanduháichaguáva. Clasificación de los sustantivos por su percepción. Tenonderaite jaguareko térõ hetejekuaáva. Sustantivos concretos. Térõ ijysaja ojekuaáva. Añeteguáva. Ikatúva ojehechakuaa. Ipohykue, isa'y, térã ijysaja rupi. Son los sustantivos que tienen forma definida. Se los puede reconocer por su peso, color y forma. Aguarupe metechapyrã. Aranduka. Túva. Karumbe. Avei hína ikatu yvoty. Jatyta. Ysypo. Ko'ãva ha'e térõ hetejekuaáva. Uperire jaguareko avei térõ hetejekuaa'ỹva. Sustantivos abstractos. Térõ ijysajakuaa'ỹva. Añetegua'ỹva ha noñembohetéiva. Son los sustantivos que no tienen forma, no están corporizados. Péicha techapyrãramo jaguareko tekojoja, pytyvõ, jaikuaa porã mba'épa he'ise pytyvõ ko'ag̃aitehína. Ha avei py'aro. Mborayhu. Vy'a. Ñembyasy. Ko'ãva katu ha'e térõ hetejekuaa'ỹva. Upéicharamo ko'árape jahecha mba'eichaitépa oñemohenda térõ oñeñanduháichaguáva. Clasificación de los sustantivos por su percepción. Ha jaguareko mokõi. Térõ hetejekuaáva. Sustantivos concretos umíva ikatu jahecha ha avei japokóhese. Uperire jaguareko térõ hetejekuaa'ỹva. Sustantivos abstractos umíva katuhína he'i ñandéve ndahetéiha noñembohetéi ikatu ñañandu ha katu ndajapokói hese. Aguyje. Agora hakape'ẽme chepojopy ha cheañuã. Jajechápeve.